Ahangaha turi muri metero 300 uvuye mu isantere ya Kabeza, hamwe bajya bita mu Kabagore. Ni isantere ya Kabeza, aha turi muri metero 300. Hari inzu ihari, inzu imeze ite? Iyi nzu ifite amabati 24, ifite negisi, ifite n'ikibanza gisaguka washiramo n'izindi negisi. Yambaye inzugi za mitarike imbere n'inyuma, ifite ibyumba 3 na saro, ariko nyine ni boro urumva ko iri ku isoko. Dore urayibona neza, iri mu kibanza cyuzuye, ifite negisi y'amabati ageze mu 8. Mbaza ngo ese iyi nzu bite? Iyi nzu tuyigura gute mu gitondo batabaye gutwara? Urasabwaga kwihutira kumbaza iby'iyi boro. Ni inzu nziza imeze neza, ibyumba 3 na saro, amabati meza, ifite sima n'igipande, ifite inzugi za mitarike imbere n'inyuma. Iyi nzu rero nayo yageze ku isoko, iri hafi yo mu Kabagore, ni muri metero 300 cyangwa se 400 uvuye neza mu santere ya Kabeza. Ngaho mbwira dukora akazi none ahangaha, mugire amahoro.